Da, dobro večer. Evo. Halo, Dobro večer. večer. Evo pitanje za našeg Da. generala jedinog. Da, Ovako. Kako, Čekajte sekundu. kako zavest ženu, je li bilo lakše nekad ili danas? nekad je bilo lakše. Zašto? Zašto? Bio je standard i bile su jednostavnije žene i nisu bile toliko inteligentne, ove su komplicirane. Aha, dobro. A Da, li je lakše sa većim ili manjim sisama? Mislim, čuješ, to nema veze kako uletiš kad ima manje sise kažeš da ima velike pa je lakše ide, razumiješ? Zajebeš je. Moraš je uvijek hvaliti da je loša. A zašto ne dobra? Može i dobre jebi ga, ali kažem, ove što su loše, ja im kažem super ste, a ne valjaju ništa. A su bolje gradske cure ili ovako neke sa sela? A ove sa sela su bolje, one su u staji jebu, već sa konjima jebi ga. Najbolja je vrela djevojka sa sela. Da, čuješ, ona vidi konja i sama je tamo. Pa dokazano ti 5 godina u čar šiptar u planini, hormoni mu rade i pojebe ovcu, nikoga ne vidi, samo Bog i on sa sebe, 2 puta i ne dobije sidu od ovca, od ove na 2 noge dobije sidu. Aha. Da. Da li ste kad vodili seks na Fratarskom otoku? Nisam, a sam na stijenama nekim, morao sam klečat ko u Međugorju, sve koljena su mi bili krvava, ali je pička vrijedila klečanja. Hvala puno, doviđenja. Da, doviđenja. Do slušanja, doviđenja. Do slušanja. Ništa, dragi gledatelji.